pathological obesity ne kuga riu ne kiro inge kunina ogwo ne kuga ne kure mithemba ya obesity hena irathi classes of overweight case utana so normally mundu afati we process kenayo nare tu hare thutha riu niguo tuke tuinge weight ri ciake itagirire ire ugakora mid upper arm circumference gatipo kari eri kena marangi hena hatune ha green na ha red angikorwo yellow mo au ka ha green goku red ne kuga ri mwana ucio riu ni underweight ungikorwo mwana ucio underweight ri ni kuga wa mbere ndara either mirire yake ndararia wega kana eno murimo uratuma kiro ciake ithie thi na no akorwo na ugwati wa kuge mirimu ira twitaga opportunistic na eno ugwati wa kuge mirimu ta TB iyo ne no amigera ithi mirimu ta malaria na ngiya ni kumugumira na mirimu no ya githuri ta pneumonia iyo ne uke mugumire then hene no nomo determineagwo ni uraihu wa mundinji ukero twathima BMI yaku ri taru to we na miaka eno no uyu ni mutumia kana ni mundu